Hagjing lakai FA Cup hapren ga Everton Persia eka Sunderland aba phai shak nang jing lakai baro artri kenhun ki akhai da marshi goal adu bukot ka khandai 5 minit but live 5 minit ka extra time badai ha ka penalty shootout ka Sunderland kalala bat lim ya ki Everton da lailanon Hagjing lakai hapren ga Tottenham Persia eka Aston Villa hagne jing lakai ka Aston Villa kalakhor ga nam job Hadin bagalala ban pelim ya Tottenham da arla kawai. Hagjing lakai hapren ka Newcastle Persia eka Bournemouth aba phai shak ne jing lakai baro artli ken hun ki khai da mar lai gol adu bukot ka khandai 5 minit ban lai 5 minit ka extra time badai ha ka penalty shootout ka Newcastle kalala ban pelim ya ka Bournemouth dah nyau lan riu. Hagjing lakai hapren ka Chelsea Persia eka Charlton hagne jing lakai ka Chelsea kalakhor ka nam job Adin bukalala bat pelim suk ya ka Charlton Haduh san la kawai. Hagoi par gajing lakai FA Cup round 3 hapren ka Manchester City Persia ka Exeter City aba phai shak ne gajing lakai ka Manchester City kalakhor ka nam job adin bukalala bat pelim kput ya ka Exeter City Haduh shipeu la kawai. Hagjing lakai Africa Cup of Nation quarter final hapren ka Algeria Persia ka Nigeria Hagne gajing lakai ka Nigeria kalakhor ka nam job adin bukalala bat pelim ya ka Algeria da arlanon Badia gini ki argol jong ka Nigeria leya bentep lengbo Osimhen badu Adams. Hagway par gajing lakai hapren ka Egypt Persia ka Ivory Coast aba phai shak ne gajing lakai ka Rijong Muhammad Salah ka Egypt kalakhor ka nam job adin bukalala bat pelim ya ka Ivory Coast da laila ar badaha gani gajing lakai Salah leya bentep shikul nagbenta ka Egypt